podsjetimo, vi ste bili profesor u prvoj gimnaziji, zatim na pedagoškoj akademiji. Kako danas gledate na grad koji volite, u kojem ste nekad živjeli, trenutno ne živite? Kakav dojam Sarajevo ostavlja na vas? Pa, to je jedna neprolazna ljubav i ja je nikad nisam dovodio u pitanje. Skoro kad su me pitali vaše kolege zašto nisam u Nici, a mogao sam biti, zašto nisam u Kopenhagenu, ja sam rekao šta ću ja tamo? Naprosto ovo je grad kroz koji se ja puna 24 sata nasukujem na neka svoja sjećanja, pa eto i na moje učenike, moje planinare, moje studente i tako dalje i tako dalje. I on je grad naprosto oaza inspiracije i duhovnog razgaljenja. Danas, kao i prije rata, Sarajevo, nažalost, treba jednostavnu stvar, ovu što sam ja vama sad rekao, to je naprosto patent. Sarajevo treba ljubav. Treba ljubav ljudi koji u njemu žive. Samo malo razumijevanja i da shvate da su oni zapravo samo dio ovog grada i samo dio svog okruženja. Ni iznad njega, ni mimo njega. I u tom kontekstu da respektiraju i cijene vodu koja je u njima 70%. Dakle, ovu vodu koja nas okružuje u gradu i tako dalje, naprosto mi moramo ljubiti, voljeti. Ako to budemo, onda će i grad kudikamo drugačije izgledati, a onda dodajmo vazduh, a onda dodajmo zelene površine i u ovom trenutku, nažalost, ne znam da li to tako nazvati, je nastavak jednog urbicida, počeo je u ratu, a sad se navršava enormnom, beskrupuloznom gradnjom koja naprosto narušava ambijent primjeren ljudima. Sarajevo i Sarajlije moraju iz ovog aspekta ljubljenja sopstvenog grada da decidno kažu ovo je grad koji pravimo za ljude, a ti ljudi su i stariji, i srednjovječni, i mladi, i najmlađi i prema njima mi sve treba da prilagodimo. Prije rata smo imali veliki problem, mi, kažem, ekolozi, sa Sarajevom jer je tu bilo 40.000 automobila i mi smo proračunavali koliko oni troše kiseonika dnevno, koliko ih je po parkinzima i tako dalje i tako dalje. Nažalost, sad su cifre nevjerovatne, naprosto nevjerovatne. Oko 140.000, dakle, jedan od njih troši kiseonika koliko i stotinama ljudi. I malo prije sam rekao, mi napokon prvo moramo ljubiti ovaj grad. Ali ima nešto što je možda značajnije u ovom trenutku. Mi kao ljudi moramo biti veliki egoisti i zaštititi ono od čega smo zapravo napravljeni. Moramo zaštititi vodu, moramo zaštititi od nas sami, moramo zaštititi vazduh. 140.000 automobila troši danas kiseonika, koliko i skoro cijela populacija čovječanstva i tako dalje. I da se vrati na ono početno pitanje, ja enormno volim ovaj grad, ne tražim ni da mi vrati, naprosto ja ga volim zbog sebe samog. Sarajlije moraju smoći snage da se zaljube u sebe same i da shvate da ovaj grad nismo naslijedili samo od naših starijih, nego smo ga i pozajmili od vas koji tek dolazite i moramo ostaviti grad u kom ćete odmladovati svoju mladost i Vilsonovo šetalište i Miljarsku u kojoj ćemo se raslati ako to bude trebalo, pa ako treba i popiti vode. Pogledajte koliko to danas djeluje daleko. A naši susjedi to jako dobro znaju. Otiđimo samo, evo jedan iskorak do Slovenije, pa pogledajmo šta ti ljudi rade sa svojim okolišem. Kako oni ljube Sloveniju, kako ljube Ljubljanu, kako ljube sve rijeke i tako dalje. I ne treba da im se divimo. Zašto? Samo da vidimo kako oni enormno ljube sebe i svoj okoliš i možda da nešto naučimo. Da ovaj grad, pa i cijeli prostor naprosto primjerimo, odnosno sebe prilagodimo njemu. I ovo je prostor koji je naprosto prema kom je priroda bila obilato, darovita, obilato, enormno. To vide oni koji odu negdje daleko, kojima trebaju vertikale koje spajaju i oplođuju nebo, poput Bjelašnice, Igmana, Trebavića i tako dalje i tako dalje.
kom trebaju vode koje križaju ovu zemlju i po kojoj smo se i sami nazvali, jer tako i sama zemlja se po njoj, tako dalje. Znači, darovitost je prirode enormna i mi moramo respektovati i sopstvenu prirodu, tu prirodu, i samo s jednim razlogom, da naprosto da odživimo ljepše i kvalitetnije ovaj komad života koji nam je još dat.